Današnje nepozabno doživetje z zelenjavnimi namazi Argeta bo zares divje. Peljemo se v Karmel, kjer bomo spoznali današnje nagrajence Petra, Evgena in pa Nino. To je Porsche 911 GT3, 500 konjskih moči, 320 končna, 3,9 do 100. BMW 325, 200 konjev, lahek, narejen za drift. Your hands, you got something to dance. I just feel happy and that's the plan. We get Ne vsakdanja izkušnja, ne doživiš tega vsak dan.